Dah. Ini kata nilitung hamfang asong pen hamfang asong join nilitung UKYC la pen anti corruption youth organization notice ahin pen nalitung han press bit ang khang ginan ko balang thibang ke lapui halo kitang tang kheroni phelang pi along KSA la pen SCC youth front mate ari sang ho tum alang itum hatak dharna dudam lapen dharna alang itu mada dharna pidam det pen alang itu nanga chiru ya kheruni sariali long alang itu phang tengkheng tun dudlo lasila so tengkheng tun dud apu tha abang ini tung hamphanga songa hin pen stame sodak pin rempon lo lapen kibang jelang ani stame madu songa hin pen not jat pudoi lagu sona bangke claim pleasure nahi kusini tung sodak pen pin rempon lo lapen haladak kedo ayud organization RSS kusini ditum chidi pon la salam itum fan prabjin pen organization nasta paben nang ko la penan tum sodak pen pinrem pon adun thu neli puya bangke haladak jitu election bek nangji ko bangga hata kalong le bangke ini la sensor ko ben along le la bangke BGR aku taksi KSA la penari sang ho tum youth kon apun same hadak dharna padodam ba peace sit in demonstration kapadodam Puludan teh halat agak bangke, komani itu tengking tun duci, komani itu aron repen idigeli hadak ete kunci ku bangke lake, aron kari, usi ni tum hamphang asong pen jong kondak lo, lapen alang itu han so far pa ada pinggul pen bangkuan si keres tang lo mah, walang tum hata keres itu lang kotak teh, aron ate pen alang itu han keres pon lap nanti, lapen nili tum hamphang asong pen cuning bibang lalo, election puludan teh only hadak chot kali heroni phelang pilong chot kali pini bolang phelolong lapen kapreka dimda to ulang lasini di pui bangke ni tuma hin pen pui bangke entire kar bianglong kona nama bihari gitu alang itu han prabjin pe angkura pilong sitame helang lap nahi haule lap nahi prabjin pe election bek nahi asolution ke lang gitu kali pulote ni tum ningki punglo hamphang song pen sta ni tum sodak pen chesong pon nangkok Lapen ni CM mana paciningan tunga bangga lalo aki hai Dr. Tuliram Ronghan alang listame karbiang long CM lo non kibom dan salang ni pan ke pil je bangga lalo dia lang kita karbi pinaga bot ni tu hamphang song adiman charter of demand la eviction katu kabe karbiang long kona nama bihari ke do bangke eviction kuri lap nang salang ni pan ke pil lo lapen adun thu bangke 62 area puladang te komania bihari komania adon tribal aphan parjuna lang kolang abe hadake 62 long tiktok daklo je hadake voting right tabe lapen election vote ki jogya right tabe hadak non tribal aphan pata ka isu ya right tabe pulate pinili tum thek daklo ni puje bangke je hadak BGR along le hadak kosongsi hadak do ke thilklung no stalang tomar kosongsi pata pipo kona throw no pata pipo nili puje bangke lasila ke aronde lake illegal settler pina illegal immigrant pina lasila ke non kosong si pata pipo lasila itu pota apply bom pada sa dulong lo lake karbiang long rata manghuri alang itu nggak buta long joglong le alang itu voter right tawe alang itu long lagi nam ja right tawe pulutan te pini go pisila so poson pen kona awe kona jakong ke long pen si la alang itu jakong si har jakong pok ilitu malong si kicho kedo ilitu manda ilitu matolot pinili tuma AKSA pen chenglok youth front alang itu areng so dundak ajo ini bangke ini tum sitame sodak pen pinrem lo lapen kachiru ya hodalang tuma etek lo KSA tuma gypsy agari ansitame alang itu pengpilo etek lo aklong pen stame alang itu war lasila pohai bangke ning dupik lo lasi kebang silang arni ya bangke kalbiang longrat stame lang prong nang nelo ning sibet iklaibet pen cesong nang po abane akir mane akilok mane ke kuasong bang ke cikuna nelo litu karbi ente karbi ala suate ngelitum cesong pon pangtang lona la pena tumi dikstame kese ala ingong po kese office long ta peace sit in demonstration padupono wadharna padupono lang itum ka cesong stame papong grupo la pe karbi ang long arat da so open chinglok kadu gawe organization hamphang asong sada hadak dam pen chitu lo lasi chorokar piglo kachi song bangke nilihin pen ba nitung song ahin hamphang asong hin pen puje bangke ing ton nang nilang lapen ilitum jong sila non iboy akachi song hetan akachi song long jong si ilitum inton kwak ulong te ilitum han big point lo lapen momo ningkan pharo suri tabe ala ilitum han make plung ta unelo lapen ilitum aja to chibi de lo lasi nong la akar om ako le ilitum bang arjap tip do tip tempo ilitum sten bang lalu
Sami arjab thip nahi do thip nahi ma violence pi nahi ko hala ban kali peace pen a formalities pen si dam nahi arona teng pen as per act of law hala swateng pen si office ya provision ke do ma 6 schedule within the constitution of India hala swateng pen si itu ma bangke chesong ko nang ko ba chisong ko nang ko pena babangke ili tum katu kabe ham fanga song light pini top of the organization KSA Kadi Student Association pen chenglok SDC Youth Front alang itum fan bari sangho tum han stame katu be kar beng ngara thanganga song stame ini tum han pina bangen nang han iklo la sela sonang ke hang abang babangke nili ke chuning rija bangke special package kali lagi chine de tak alam nili ninja tak hai athe nili khe bang sikar tak pini nili long ka khe sentiment nili long dalang tum raka video kopisi di kabinet po la sila sono bulan te ini tum kache song bang in ton nang ne lapet inap if negative impact dong si long ko tela bang ke itum lan sosi stami ang song stami dam nang ko kachi song ang denga ban papat nang ko if positive impact that is good la bang e mesen lo positive impact pulo te itum bang ke hata ka masi insan clip nang ko dong si solution dong si long lock pen election lo 110% election puri po siam ke hai ba doctor siam tu biang ma ke hai dong si ili tum phan katu ka be KSA pen chenglok dong si alang li dong si mane alam klarang